درودی پر از مهر و محبت و صمیمیت ما را بپذیرید. یکی از تشبس‌های نجیب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دوران استقلالی کشور به خاطر آینده درخشان این کشور و ملت تأسیس مرکز دولتی برنامه‌های بین المللی و سپند پرزیدنتی درخشندگان بود و خوشبختانه فعالیت این مرکز از سال تأسیسش، یعنی از سال 2009 تا به این جانب پرثمر و امیدوار کننده است و البته در این مدت تفاوت‌ها نیز نسبت به سالهای قبل زیاد است و ما به این خاطر به استاد ارجمند، دیرکتور مرکز برنامه‌های بین المللی، دکتر علم حقوق شناسی و دینزاده رمضان سفر را دعوت کردیم تا در اطراف این مسئله و مسئله‌های مربوط به این ساحه صحبت داشته باشیم. خوش آمدین. تشکر زیاد است. میخواستم آغاز صحبتمون از فعالیت این مرکز و تفاوت‌هایی که مثلا در این چند سال اخیر به میان آمدن صحبت داشته باشیم. تو البته این دستاوردها چشمرس هستند، فقط ما میخواهیم که تا به کجا پرثمر و امیدوار کننده بودن آن را از زبان شما باز یک بار دیگر بشنویم. تشکر زیاد استاد گرامی. واقعا زیر سیاست خارجی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و به واسطه با دستگیری و تشبوس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که ساحه معارف را همچون ساحه کلیدی و افضلیتناک اعلان نمودند و در زیر این سیاستی معارف پرورانه پیشوای ملت عزیزمان استیپندی بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان برای داوطلبان و خوانندگان مؤسسات تحصیلات همگانی، برای دانشجویان، ماجسترانتان، اسپیرانتان و دکترانتان تأسیس داده شد. مقصد از تأسیس این استیپندیا پیش از همه برای آموزش و پیشرفت علم و دیگر ساحه‌های خواجگی خلق و از بر کردن تجربه بین المللی و تطبیق این تجربه در کشور خودمان جمهوری تاجیکستان پیش از همه و همه ساحه‌های خواجگی خلق را توسط متخصصان رشد دادن عبارت می باشد و باید تذکر داد که از دوره تأسیس تا به امروز در زیر آن سیاست خارجی رهبر دولت زیاده از صدها هزار متخصصان در خارج از کشور در مؤسسات تحصیلات عالی کسبی در زمینه‌های گوناگون تحصیلات تحصیل کرده صاحب معلومات عالی کسبی و تجربه بین المللی گردیده امروزها در خواجگی‌های خلق با کسب و کارهای گوناگون کار و فعالیت دارند و در برابر این از سال 2022 این جانب بنابر با نظر داشتی آنه که در طبق سازشنامه‌های اتحاد دولت‌های مستقل و سازشنامه‌های بین حکومتی، سازشنامه‌های بین اداروی، بین مؤسسه و تشکیلات‌هایی که به تصویب رسانیده شده است، جانب‌ها برای تحصیل شهروندان یکدیگری گرانت‌ها یا اینکه بورس‌های تحصیلی جدا می‌نمایند. از این خاطر
اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضرور شماریدند آن داوطلبانی که داننده زیاده از 4-5 زبانی بین المللی می باشند در هنگام برگزاری آزمون برای تحصیل انتخاب کرده شوند. کشورهای اروپا، امریکا، انگلیا، کانادا، سنگاپور و دیگر کشورهایی که مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی این کشورها با نظام دهگانه بهترین معارف دنیا شامل هستند و همزمان در ریتینگ های بین المللی از دهگانه بهترین را تشکیل می نماید انتخاب و برای تحصیل توصیه داده شوند و کمیسیون جمهوری نیز در نوبت خود طبق دستور پیشوای ملت از سال 2022 این جانب چنین داوطلبان را برای تحصیل به این کشورها توصیه و برای تحصیل سفربر می نمایند و با باوری کامل گفته می توانیم که الکی در دوام 2 سال در زینه ماجستراتورا کمالزاده الهام یکی از بهترین ماجستران سال دانسته شده دانشگاه امریکایی هالد که در ریتینگ بین المللی جای اول را اشغال میکند ختم کرده امروزها در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان با کار و فعالیت شروع نمود. در برابر این در کشور انگلیا در بین دانشجویان خارجی شهروندان جمهوری تاجیکستان و غالبان آزمون استیپند بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان بهترین دانشجویان اعتراف گردیدند، همچون دانشجویانی که علم دوست و از پی آموزش از پی از بر کردن کسب هایی که برای احتیاجات خواجگی خلق کسب و کارهای گوناگون ضرور هستند از پی علم آموزی مشغول هستند. مرکز تا کجا توانست فراگیر مقصد و مرام این دانش آموزان باشد و در آینده هم یعنی می تواند که این اقدام را ادامه بدهد؟ تشکر زیاد. البته باید تاکید نماییم که طبق طلبات سندهای معیاری حقوقی مرکز مرام مقصد و هدفهای آن به طور مشخص در این سندهای معیاری حقوقی معین گردیدگی است. مقصد از اقدام این پیش از همه انتخاب بهترین داوطلبان، یعنی داوطلبانی که وابسته به اختصاص ها در رشته های گوناگون از جمله فن های طبیعی دقیق و ریاضی که امروزها کنسپسیای آموزش فن های طبیعی دقیق و ریاضی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان 20 ساله آموزش این فن ها قبول گردیدگی است. در این پرتو البته مرکز نیز بهترین خوانندگان مؤسسه تحصیلات همگانی که این فنها را خوب میدانند و توسط دور اول آزمون از جانب مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که برگزار میگردد پورا با نظرداشت همین کلاسترها داوطلبان از آزمون میگذرند و از جانب کمیسیون جمهوری هنگام صحبت بهترین دانشمندان و بهترین داوطلبان انتخاب و برای تحصیل توصیه میگردند. مقصد از هدفهای مرکز پیش از همه مساعدت کردن و دستگیری کردن داوطلبانی که غالب آزمون گردیدند، مبلغ گذاری در بهترین مؤسسات تحصیلات عالی کسبی کشورهای خارجه که این کشورها بهترین متخصصان را با جوابگو به معیارهای بین المللی آماده می نمایند. ما پیش از همه شهروندان جمهوری تاجیکستان و غالبان آزمون را توصیه می دیم تا از قید دوره به دوره در دوره‌ای که مثلا این دانشگاه ها داوطلبان رو آزمون اعلان میکنند و به حیث دانشجو قبول می نمایند از جانب مسئولین مرکز به قید گرفته می شوند و دوره های آزمون رو در دانشگاه های نام برده نیز امتحان های شامل شوی را می سپارند و در صورت غالب آزمون گردیدن
پورا مبلغگذاری‌ها توسط مؤسسه دولتی مرکزی برنامه‌های بین‌المللی انجام داده می‌شود و باید تاکید نماییم که مبلغ تحصیل، جای زیست یعنی در خوابگاه‌ها، سغورته طبی، مبلغ راهکیرا و دیگر خراجات هایی که برای تحصیل داوطلبان پیش بینی گردیده است توسط مؤسسه دولتی مرکزی برنامه‌های بین‌المللی مبلغ گذاری می شود و البته از زمان تأسیس تا امروز من فکر میکنم که مرکز همه اون هدف ها و وظیفه هایی که از جانب پیشوای ملت در نزد این مؤسسه گذاشته شده بود برآمده ایستاده است و من بعد نیز می براید، چون که ما توانستیم از دوره تأسیس تا امروز زیاده از صدها هزار شهروندان جمهوری تاجیکستان را در زیاده از 47 کشور دنیا با کسب‌های گوناگون آماده کرده. یک قسمی آنها امروزها در خواجگی‌های خلق در کسب و کارهای گوناگون کار و فعالیت کرده ایستادند و این متخصصان توانستند در رشد اقتصادات ملی، بین المللی و وطنی سهم خود را گذارند و باید تاکید نماییم که چخیلی که 1 سپتامبر پیشوای ملت در روز کشاده شوی بینای اساسی دانشگاه طبی ختلان تاکید داشتن، امروزها در انشاءات‌های عصر در نیروگویابی برقی راغون ختم کننده هایی که مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشورهای خارجی را ختم کردن امروزها با کار و فعالیت مشغول هستند. همزمان هدف دیگری که کشورمان را از گنبستی کمیونیکاسیونی برآوردن، یک قسم این متخصصان در ساختمان شاهراه‌های بین المللی و راه‌های داخلی مملکت چه جمهوریوی و محلی با کار و فعالیت مشغول هستند و در رشد کشورمان سهم خودشان را گذاشته ایستادند که این پیش از همه هدف اساسی مؤسسه دولتی مرکزی برنامه‌های بین المللی می باشد که بهترین متخصص و جوابگو با بازار بین المللی را در خارج از کشور آماده کرده برای رشد وطن عزیزمان این متخصصا سهمگذار باشند. شما در صحبت از تعداد زیاد این غالبان و دانش‌آموزان گفتید بسیار جای برابخش است. البته این سنت‌ها و این رقم‌هایی که شما ذکر کردید و همون می‌خواستم بپرسم که آیا مرکز امکان نظارت تعلیم و تربیت و مکان زیست آنها را، شرایط زیست بود و باش آنها را دارد؟ تشکر زیاد. البته باید تاکید نماییم که طبق طلبات بند دخلدار نظامنامه استیپندیای بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان نه تنها مؤسسه دولتی مرکزی برنامه‌های بین المللی بلکه دیگر وزارت و اداره‌ها وظیفه‌دار گردیدگی هستند که روند تحصیل شهروندان جمهوری تاجیکستان در دولت‌های خارجه زیر نظارت قطعی قرار داده شود. از جمله در اینجا وزارت کارهای خارجی، وزارت مهاجرت، مهنت، مهاجرت، شغل اهالی، وزارت معارف و دیگر وزارت اداره‌های دخلدار روند تحصیل شهروندان جمهوری تاجیکستان را زیر نظارت قرار دهند. همزمان طبق نقشه کاری کمیسیون جمهوریوی خود مؤسسه دولتی مرکزی برنامه‌های بین المللی و دیگر وزارت اداره‌های دخلدار وظیفه‌دار گردیدگی هستند که در دوام سال 2-3 مرتبه با شهروندان جمهوری تاجیکستان که مؤسسه تحصیلات عالی کسبی خارج کشور تحصیل می نمایند صحبت و واخوری‌ها انجام داده وابسته به پیشگیری از شامل شوی به حزب و حرکت‌های ارتجاعی، افراطی، اکستریمیستی و تروریستی و دیگر گروه‌هایی که برخلاف منفعت‌های جمهوری تاجیکستان و برخلاف منفعت‌های انسانیت در عموم برخلاف منفعت‌های جامعه بین المللی عمل میکنند پیشگیری کرده شده و کارهای فهماندهی در این سمت جانا کرده شود و ما توانستیم امروزها تا امروز نظارت
он довталабоне ки ғолиби стипендияи президентӣ стипендияи байналмилалии президент ҷумҳурии Tojikiston мебошанд бо роҳу усулҳои муосир зери назорати қатъӣ қарор диҳем. аз ҷумла ҳар ҳафта суҳбатҳои маҷозӣ бо донишҷӯён тавассути шабакаҳои онлайнӣ, Zoom ва дигар воситаҳои техникӣ зуд бо онҳо вохӯриҳо анҷом медиҳем ва атрофи дастовардҳо, атрофи муваффақиятҳое ки дар раванди таҳсил дар давлатҳои хориҷӣ ба даст овардан, ин маълумотҳоро низ аз онҳо мегирем ба таври хатӣ ба почтаи расмии муассиса ва ҳатто дар якҷоягӣ бо волидайнҳои ғолибони озмун доимо дар тамос ҳастем. дар якҷоягӣ тибқи талаботи қонуни ҷумҳурии Tojikiston дар бораи масъулияти падару модар ҷараёни раванди таҳсили онҳоро зери назорати қатъӣ қарор додагӣ ҳастем. ва албатта ногуфта намонад ки омилҳои инсонӣ аст ва зиёда аз 40,000 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касби мамлакатҳои хориҷа таҳсил мекунанд ва чӣ тавре ки пешвои миллат дар вохӯрӣ бо фаъолони шаҳри Роғун ва бо аҳли ҷамоатчигӣ ва фаъолони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қайд карданд, ҳар сол зиёда аз 5,000 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии касби мамлакатҳои хориҷӣ шомил мегарданд. яъне инҳо тавассути квотаҳои байни идоравӣ, квотаҳои байни ҳукуматӣ, стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон ва мустақиман тавассути шабакаҳои интернетӣ шомили ин донишгоҳҳо мегарданд. албатта шояд мо 100% назорати онҳоро натавонем, лекин мо зиёда аз 95% назорати таҳсили онҳоро дар хориҷ аз кишвар зери назари худ қарор додагӣ ҳастем ва оянда дар назар дорем ки пурра барои омори расмӣ ва омори дақиқи таҳсили шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро дар давлатҳои хориҷӣ рӯзҳои наздик ба анҷом расонем ва ҳатто касбҳову ихтисосҳои гуногуне ки онҳо таҳсил мекунанд ва бо боварии комил гуфта метавон ки айни замон дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат таҳсили шаҳрвандон, буду боши онҳо, ҷои зист зери назорат қарор дорад ва ҳамзамон дар сурати поймол гардидани ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди таҳсил аз ҷониби намояндагиёни дипломатӣ дарҳол пайгирӣ карда мешавад ва ҳуқуқу манфиатҳои онҳо зери ҳимоя қарор дорад. то имрӯзҳо ҳар як довталабе ки вобаста ба дилхоҳ масоиле ки ба мо муроҷиат мекунад дарҳол расидагӣ намуда мушкилот бартараф карда шуда истодааст. албатта мо ба ҳамагон маълум аст ки ҳатто дар дохили мамлакат донишгоҳҳое ки дар дохили мамлакат ҳастанд наметавонанд 100% бо хобгоҳ бо ҷои зист эҳтиёҷмандонро таъмин кунанд. ин мушкилот албатта дар муассисаҳои таҳсилоти олии касби кишварҳои хориҷӣ низ қарор дорад. тибқи талаботи қонунгузории онҳо албатта дар мадди аввал ятимони кул, камбизоатҳо ва баъдан дар навбати сеюм шаҳрвандони хориҷӣ ба ҷои хоб таъмин карда мешавад. дар аввал баъзан ҳолатҳо мешавад ки чунин мушкилотҳо ҷой дорад ва дар муддати кӯтоҳ он мушкилотҳое ки вобаста ба таъмини ҷои зист дар хобгоҳ ҳаст бо мусоидати вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамоҳангӣ бо вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагии дипломатҳо ва сафирони ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ ин мушкилот зуд ҳалли худро ёфта истодааст. мутмаин будан метавон ки онҳое ки тавассути ин марказ ба таълиму тадрис дар хориҷи кишвар сафарбар шуданд ва ё таҳсил мекунанд боз ба ватан бармегарданд ва ба ҷои кори мувофиқ таъмин мешавад. ташаккури зиёд. чуноне ки ман дар боло қайд кардам,
имрӯзҳо сарчашмаи маблағгузории таҳсили шаҳрвандон дар хориҷ аз кишвар гуногун аст ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки ғолиби озмуни стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон мегарданд, онҳо байни вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон, байни вазорати идораҳои дахлдоре ки вобаста ба эҳтиёҷоти кадрӣ дархост карданд ва байни довталаб шартнома ё ин ки созишномаи сеҷониба ба имзо расонида мешавад ва дар ин созишнома ҳуқуқу ӯҳдадории тарафҳо ба таври мушаххас дарҷ гардидагӣ аст ва довталаб ӯҳдадор аст ки баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти олии касбии мамлакатҳои хориҷӣ ба ватан баргашта 5 сол иҷрои ин ӯҳдадориро, яъне барои рушди ҳамон соҳаҳое ки таҳсил кардааст ва мутахассиси ҳамон соҳа эътироф гардидагӣ аст, яъне инро бояд кор кунад, фаъолияташро дар муассисаи давлатӣ давоми 5 сол идома диҳад. баъд аз 5 сол яъне ӯҳдадорӣ ба итмом мерасад ва ин мутахассис интихоби ҷойи кор ва касб албатта озод аст. то муддати 5 сол дар ихтиёри вазорати дархосткунанда ӯҳдадор аст ки тибқи супориши роҳбари ин муассиса ба фаъолият шурӯъ намояд ва 5 сол фаъолияти худро идома диҳад. ва албатта довталабоне ки баъд аз иҷрои ин ӯҳдадориҳо хоҳиши дар зинаи таҳсилоти баъдӣ, яъне дар зинаи магистратура, дар зинаи аспирантура ва ё ин ки дар зинаи докторантура хоҳиши идомаи таҳсил кардан доранд, боз метавонанд ки дар ин озмунҳо иштирок намоянд ва таҷрибаи байналмилалиро ки дар ин муддатҳо боз ба навгониҳои гуногун муваффақ гардиданд омӯхта омада ин таҷрибаро дар кишварамон татбиқ намоянд. нафароне ки тавассути бурсия ё ин ки гранти байнидавлатӣ таҳсил ва хатм менамоянд, онҳо ӯҳдадор ҳастанд ки давоми 3 сол баргашта дар вазорати идораҳои дахлдор кору фаъолият намоянд. шаҳрвандоне ки мустақиман ва ё ин ки бо маблағгузории волидайн, падару модар ва дигар субъектҳо соҳиби грант ва бурсия гардидагӣ ҳастанд, албатта озод ҳастанд, лекин ман даъват ба амал меоварам ки барои пешгирӣ аз фирори маъмурҳо ҳамчун як худшинос, худогоҳ, ватандӯст ва ҳуввияти миллӣ дошта баргашта бояд ки барои ватани рушди ватани худ саҳмгузор бошанд ва касбҳо дилхоҳ соҳаҳои хоҷагии халқда рушд додани он нода саҳми худашонро гузоранд. албатта ин аст ватандорӣ. ояндаи марказро чӣ гуна мебинед? албатта чуноне ки аз номи стипендияи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон маъмул аст, ояндаи муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалиро мо дурахшон мебинем ва сай мекунем, кӯшиш мекунем ки фаъолияти худро ҷавобгӯи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ гардонем ва албатта он камбудӣ, он мушкилот, он норасогиҳое ки дар фаъолияти ин марказ ҷой дорад, сай мекунем ки саривақт бартараф намоем ва он умеду орзуҳое ки асосгузори солу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми таъсис дар назар доштанд, он орзуҳоро амалӣ намоем ва дар пайи хизмат ва омода кардани беҳтарин кадрҳо ки ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ бошанд саҳмгузор бошем ва тавонем ҳангоми интихоби озмунҳо беҳтаринҳоро интихоб намуда соҳиби касбу кори гуногун шуда барои рушди мамлакати азизамон саҳмгузор бошанд. ин аст ҳадафи асосии марказ ва албатта дурахшонии марказ, дурахши марказ аз он кадрҳое ки мо омода кардем ва имрӯзҳо онҳо тавонистанд соҳаҳои хоҷагии халқро рушд диҳанд ва дар рушди иқтисодиёти миллӣ
дар рушди иқтисодиёти байналмилалӣ саҳмгузор ҳастанд. дурахшонии маркази мо аз ин мутахассисон вобастагӣ дорад. تشکر، سپاسگزاریم از این صحبت و امید داریم البته که واقعا این مرکز باز فعالیتش چشم رستر می شود و چنانه که شما ذکر کردین این آینده درخشان را بیشتر آینده درخشان را باز شاهد می گردیم.